Dobrodošli nas Duje Drevnik. Ja sam Niko i nosim super majicu. Ja sam Tena i isto nosim super majicu, a možete ju nositi i vi. Učenik kaže da nije stigao naučiti za ispit zato jer je pekao rakiju. Mislim da je profesorica dobila malo te rakije. A ja se nadam, jer inače to stvarno nije u redu. Možda i mi možemo dobiti malo te rakije u zamjenu za majicu. A mi smijemo piti rakiju jer smo punoljetni. Tako je, ali ne smijemo previše pričati o tome na TikToku jer će nas... Učenik usred ispitivanja pita profesora jel može doma, kaže da mu je šporet ostao upaljen. To je ono, znaš, vrijedi pokušati. Ako prođe, Pa prođe. iskreno da, to je ono, mislim, ja bi iskreno rekla pegla mi je ostao upaljena. Da, a to je ista košara. I, jel prošlo? Ili? Zanima nas je li prošlo. Da, ne znamo ništa ocjenu, piše. ne znamo kakav je završetak, tako da to nam javi. Podijeli s nama. Učenik pod satom moli svog učitelja da izađe iz učionice te da mora ići mami kupiti sendvič i odnijeti na posao. Pa iskreno mislim ovo je lijepo. Mislim da je to bila istina. Ne, sigurno nije, ali kao ako je laž, barem je lijepo djelo kao. Igra je na emocije. Da, i nadam se da si onda stvarno mami odnio sendvič, ako te pustio, a vjerojatno te nije pustio. Iako te neke laži, ono, kad si malo mlađi zvuče predobro, i zvuče ono kao ovo će sigurno proći, onda malo Da. stariš, skužiš stari moj, ono, nema smisla. Nema šanse. Da. A ovu epizodu majicu osvaja bilješka, tako da čestitamo se, samo nam se javi, odaberi majicu i veličinu. Nastavite nam slati svoje bilješke u DM, na mail ili u komentar. Dobro, jesmo kao rakiju sredili.